جشنا چلێ زستانê pîroziyek taybet heye li bacivaka Êzidiyan. Êzidî hesabek mezin bo çilê zivistanê datînin û ev çil rojên zivistanê bo barîna befr û baran û hewaya sar û sermayek dişwar bi nav darin. Çilê zivistanê dest pê diket bêhişmara zayînî li 25 Kawnoyekê ta 2 Sibatê û bêhişmara Rojhilatê ji 11 ta 12 Kawnoyekê heta 20 Kawnoduyê. Babişêx jî digel coqeta xwe diçîne lalişê û berî ceşnê bi rojekê li wir dimînin bi gotina qewl û beyt û qesîdan. بلێ وەکو عیدا چلێ زڤستانێ مفەردیت ئیرۆ ڕۆژ ئەس بێم سەرتر بە ڕەحمەتیە بابێ شێخ و هەموو اختیارت بێ شوورێدا کو بۆ هەموو دنیای دوعاچی بن و بۆ مژی دوعاچی بن کارێ خۆ دەبسەر کەفتی بم و رب العالمین دعایەکی الحاضر و گۆدارە و ڤی ملەتی هەمووی بکات و خێر و خۆشی و سەلامەتیە بەردەتە ڤی ئەردی ڤی عەزمانی ئەم هیڤێش خودێت کەیم دەتە خاترە خڕ ئەمبی و ئەولی و ساڵحە و هەموو بوو کەسانێ ساڵح سەروی ئەردێ خودێ وانێش و ژانەش ئەرد و عەزمانی خۆ ڕاکات و تەسامەحەکێ و براتیەکێ و پێک بە ژیانەکەت ناڤەمە هەمووادە پەیداکات ئێکش مەخرا نەقارت بژیت بێ پێک بە ژیان و لیڤیا خودێ و ئونگەلەکێ بخێراتن و سەرچاوێت مات. Ev ceşin digelek qewlên pîrozê Êzidiyan de hatiye. Em dû mehên petşêkirîn xelat li me dikevin çile û erbeîniyat ji hedê wî ye li gel me bi kelimên Sibat. بابي شيخ وجوقتها بابي شيخ القل بابي بيشمامي باشيكي ابنا انسانت كسانت عينينا بال تشيلي هابيني وتشيلي زبطاني ابنا كالي تشيلي رادبن بلد ما ازدي قلق بتين جواميرا امش من عيناكين هر ازديكي خزمتها اولا خو بكات بخو خيري بخو بكات بخو خلمتي بكات بخو رجاجي بقريت منعي جناكين بل افات التايبات تقرن ابنا تشن اللالشي روجد اولي والعيد جد حاضر بن ساڵانە divê ceşnê de li Parêzgeha Laliş rêwrismên ayinî dihatine gêran bi amedebûna kesanên ayinî û lêdana def û şibêban. Lê îsal ji ber belavbûn û metirsiya vayrosê korona mîr û civata ruhanî biryar da tu rêwrismên ayinî yên ceşn û helkeftan negêrin. Meha Şingalî Kurdistan 24 Gundê Şêxka Elxûş.